Abakristu bona omwihanga lyona bariyo nibetebekanisiza okujaguza ekiro ky'abajurizi abaferire edini kandi ekiro nikijaguzibwa ebiro bishatu byo kwa mukaga omwaka ogu omuri Namugongo. Grupu yo kubanza harimo abana bato munonga b'emyaka kutangira emyaka 8 harimo ab'emyaka 18 harimo ab'emyaka 8 tuyine 8 bakinana izuba ry'ebiri 12 harwo kubanza batano tuyine 5 abatano beri izuba barukuzana Mugongo tuzakuheterana n'abakristo bensi yona mukuzaguza ekiro kikuru cy'abazuruzi bayikana owaresire kandi wabandize okuramaga owaresire kiteekateko cyo kugira ngo parish ya St Kagwa etandike okuramaga nawe yatushoborora okuyatandikire katonga okumanisibwa kugawa mukama parish ekiteeta kagera gakuramaga kona ngayamanja abaki kurangira okuramaga mu parish kabaho parish St Kanzimana samaga kandi mukakuramaga omwe ahabana bato abayitaba omukuramagoko omurundu gwe gwokubanza obwo barikuza kureba ebirungi ebibana Mugongo yatushoborora ekigendererwa kye ekyamujemesereza okutambura. Emyaka yanje ni 10 n'ishomero mu kibiina kya kana abazire banje natwegere Julian na Karungi Paulo ekigendererwa kiresere naza na Mugongo n'okushabira abazire banje barabafuna bwenge Deusdediti wa Rugaba ori omuhwezi wa bwana mukuru wa St Kagwa yayendeza abakristo orugendo rurungi kandi yashaba okwerinda butando zahangu dongu obundi bakahikayo je bahurire mbendeza oramagoro rungi mbendeza kujya ukurira ngo bagenda kurungi kandi ko barasheyo batushabire. RPC wa Greater Bushenyi SP Acharia Godfrey yabahamiza kuba tarije kuteganisibwa omuhanda nebyahangu tongu kandi kubara ruhebaze aha polisi ebarhehi okumaraho. When you get tired you can even go to the police in the nearest police station so that you can rest, freshen up, and then you can start. Amabara majiberi izoba haba harimu omukaikuru ow'emyaka nshanju ey'obukuru n'okweyongerayo abasya emyaka erukurenga omuri 10 barukuramaga nabo heine ebibatugambira habikwatereine n'okuramagoko atoborku nkabantaka agenda ukakuna benza kugenda ndemo konka kuna benjo nkampure kitintu cyangu nyenduje nede sinto zokuramaga nchibyama chitanga nitanga baba batanche kwa ngoza nokugenda haza mwe naho nisimira mukama kuna jenze ngatandika ndo kugenda tinka zimba hugabjere yakanyine shanjunena kiniza muchi kwetaga kuzamu nyamnago ndane nshabire kandi sinje sabana makambona ke kujiro sinje kandi hangati kuri jiro sinje nkoko bashobora ngo abagenda bareba abakristo abutwagambaho nabo ahanshonga nkuru ezero kubatwara na Mugongo batushoborora ebirungi ebibayoga obubaramaga ibintu biri kureba imwe tinyino kunabikugambire mwana amasende bagonga kukenare babasusi nyobura amagina mara mu myaka 14 kuramaga umwaka nyindamaga kunka kutukuramaga uwaramaga wena agira impinduka byo kwikiriza nano byo kuba nashaba abaramaji ba parish ya St barukutandika urugendo rwabo banza kugeraho ekitambo cya misa eyakasheshe eyayibemberwa omuhuri wa bwana mukuru nuko okubashabira emigisha mu rugendo rwabo gashakwa Olivia na Sasera ahabwa Tayari West.